честитки за победата. Вардар Мешков Брест 36-31. Саш Скубе беше еден од клучните фигури во нашата игра денеска. Твој коментар за овој надпревар? Pa da, ja bi prvo rekao da posle ove dva nadprevara što smo imali sa Kili i Vešprem, ja mislim da smo bili dužni prvo da pokazivamo prvo sebi i vtoro publiki da vidimo da možemo da igramo Ligu na šampiona. Ovo je bio baš bitan nadprevar. Prije nadprevar bili smo šesti, sad sa pobjeda smo na vtora pozicija. Baš je gužva u grupata, ali nema šta, treba dalje da treniramo, da se borimo. Znali smo da će biti teško jer mi smo danas igrali sa možda 8-9 igrača, puno imamo problema sa povredima i bolestima, tako da zbog toga sam sretan da se završilo kako jeste i idemo dalje, ima još puno utakmica i bit će još tu teških nadprevara. Што беше клучно еве за денешната победа? Pa ja mislim da smo baš dobro odigrali u napad, dali smo 3-6 golova, znali smo da će biti to vjerojatno utakmica sa golom više, znači da će biti to puno golova. Baš imamo puno problema, ne bi sad tu da plaćam, zato sam još više sretan da je završilo kako jeste i ja sam optimist i nadam se da će se neke stvari popraviti, da će biti više igrača i druge stvari, tako da idemo dalje. Следува Келце, тоа е еден тим што те сакаше прво во нивните редови, после не те сакаше, што да очекуваме тој надпревар? Pa bit će mi mislim da slično kao svaka utakmica, znači ja mislim da neće biti tu puno razlike, možda gol 2 za nas, gol 2 za njih i Kielce su se juče dobro odigle protiv Vešprema, tako da sigurno će doći u Skopje da nas pobjeduju, ali ja se nadam da će biti puna sala i da ćemo se dobro spremiti i da se nadam za našu pobjedu.